Sad ću vam ispričati 10 stvari koje niste znali o meni, neki možda jesu, to su vjerojatno moji jako dobri prijatelji. Pa ko zna, ako će vas zanimati, možemo nastaviti ovaj niz sa sljedećih 10, za sljedećih 10, dok me potpuno ne upoznate, ako me želite poznati. A želite. Number 1, odnosno broj 1. Ne volim rutinu. Ja sam osoba koja je vrlo aktivna i volim dinamiku, tako da za mene kada uđem u rutinu, bilo da se radi o poslu, vezama, prijateljima, bilo čemu, to mi jednostavno je onako too much i jednostavno se ne, kako da kažem, ne uklapam se u tu priču rutine, volim da se stalno neki novi izazovi, stalno se nešto novo događa. Normalno, svjesna sam toga da ne može stalno život biti ono hype, da mora biti nekakvih ravnih linija u životu, ali nisam ljubitelj tih ravnih linija. Ok. Broj 2. Jako volim planirati budućnost, bilo da se radi u poslovnom smislu, u privatnom smislu. Volim planirati, volim razmišljati u budućnosti, nekad čak malo previše razmišljam o budućnosti i uvijek sam 3 koraka ispred svega, umjesto da nekad jednostavno lay back, ostanem u sadašnjosti, bavim se stvarima koje se trenutačno događaju, jer uvijek se forsiram i razmišljam a šta će biti ako ovo, a šta će biti ako ovo, kad će biti ovo, kad će biti ovo. Tako da, nekad živim u budućnosti nije baš neka fora, ali većinom bude fora, jer uvijek nekako razmišljam unaprijed. Jedno ljudi si možda misle da se možda zbog toga ne mogu opustiti, možda je to istina da se ne mogu zbog toga opustiti, ali je to baš dobro, to je meni baš dobro razmišljati unaprijed, zato što moramo razmišljati unaprijed, moramo razmišljati o budućnosti, kakve stvari će nas očekuju, što želimo u životu da bismo mogli uopće napredovati. Broj 3. Užasno ružno pišem. Pišem tako ružno da posramili bi mi se svi profesori, svi bi mi se posramili, evo kao dokaz ću vam pokazati ako je zoomirano dobro, ako vidite, znači preružno i čak ja sama nekad ne mogu pričati ono što sam napisala. Mislim, kad netko vidi moj rukopis, većinom pomisla, a to je neki dečkić, 3. razred osnovne napisao. Ne, ja sam taj dečkić. 4. Kao što sam rekla da volim planirati, volim razmišljati u budućnosti, ali nekad mi se dogodi neke izvanredne situacije, takve 2 situacije, 2, 3, 4, više situacija mi se dogodilo da sam, na primjer, uzela čokoladicu od nepoznatog čovjeka, bila sam odrasla, imala sam već 22 godine, popila sam vodu za nepoznatim ljudima, slučajno, nekoliko puta. I ušla sam u auto nepoznatom čovjeku 2 puta. Isto sam bila odrasla, već imala sam 2. To je bilo prije par mjeseci, jedan put. A prije toga je bilo... Nekako imam neke situacije kad sam onako malo nisi baš promislila. Ali sve je bilo dobro, čokoladica je bila okej, voda okej, nisam dobila nikakvu zarazu, ništa, a ovi ljudi s kojima sam išla u auto su bili skroz okej i nije bilo uopće panike i sve je prošlo super, ali ne preporučujem da to radite. Broj 5. Nisam tipična žena, to bi značilo da nemam puno šminke, nemam parfema, cipela, torbica, lančića, nakita. Mogu vam pokazati u biti. Ovo je moj neseser. U biti u neseseru imam, sad ću pokazati samo stvari koje koristim. Znači to su rumenilo, puder, korektor, ovo je nekakav prekrivač za kapke. Kao uopće nisam znala da postoji do prije par mjeseci, dok mi kolegica beauty blogerica nije rekla da je to super i da nek si kupim. Ja sam kupila. I koristim. I maskara. Znači to je sve od moje kozmetike koje ja koristim. Naravno tu je ruž, imam dosta ruževa i lakova za nokte. Vrijeme sam u srednjoj školi bila opsjednuta sa lakovima, tako da sam imala, mislim da sam brojala jedno 40-ak vrsta lakova, ali svi su bili u nijansama od roze do crvene, znači nikakve druge nijanse nije bilo, samo od roze do crvene.
i imala sam dugačke nokte, svoje prirodne, koje sam lakirala doslovno svaki dan. Znači kad bih vidjela da mi se samo malo lak otkrhnuo, ja bih doma brisala s acetonom nokte i ponovo mazala. Bila sam sjednata, onda kako sam počela imati sve više obveza, jednostavno nisam stigla više toliko obraćati pažnju na onak malu krhotinu na noktu, tako da sad, ali imam sad lijepe nokte. Da. 6. Ono što možda neki ne znaju o meni je da ja sam starija sestra, imam mlađu sestru koja je 6 godina mlađa od mene i uvijek sam ju čuvala, vodila sa sobom, što mi je bilo užasno naporno nekad jer sam se ja htjela igrati, ali sam morala sa vrijeme paziti na nju, ali nema veze. Sad je izrasla u jednu stvarno super osobu i baš sam ponosna na nju jer je stvarno ozbiljna, odrasla, mlada žena, spremna za sve izazove koji čekaju u životu i da, malo se respekvezala sad. Seka, dobro. 7. Ne volim voziti auto. Znači, ja vozačku imam već 10 godina i vozim stalno, vozim u Hrvatsku, izvan Hrvatske, autoput, mala selo, uska cesta, široka cesta, makadam, nije bitno, vozim, ali mrzim voziti. Znači, ja bi rađe da me neko vozi. Mislim, naravno, ne neko ko ne zna voziti, ali neko ko je ok vozač, bi rađe da me neko vozi, da ja ne moram razmišljati, ja lijepo sjedim na suvozačevom mjestu. 8. Ne jedem tripice, krvavice, čvarke, a do prije par godina nisam čak jela špek, koji grijeh, da znam. Zato što mi je ono bijelo, ono masnoća mi je bila previše i ja sam čak znala nekad uzeti nožić i rezati to bijelo van i jesti samo meso crveno. Da, znam, to je užasno grozno i glupo. To tek sad shvaćam kad jedem špek, onak na večer, špek, vrhnje, sir i luk. Nema bolje kod toga. Da, tako da, u biti nisam izbirljiva, volim sve probati, volim puno vrsta hrane, ali evo tripice, krvavice, čvarke, jednostavno ne. 9 je horoskop. Moram priznati da, iako se smatram vrlo realnom osobom, volim nekada čitati horoskop i razmišljati o tome što sam ja u znaku, što sam ja u poznaku, gdje mi je mjesec. Imam kolegice koje su skroz zaluđene sa horoskopom, numerologijom, astrologijom i onda znamo nekad na kavi raspravljati o tome. To baš bude u biti, ne da mi to sad da nešto pretjerano vjerujem u to, ali jednostavno me zabavlja i to mi je jako zabavno. Naprimjer, kad se nađem na kavi s tim friendicama, onda je to 2 sata pričamo zašto ovo, zašto ono. Da, horoskop, nekad ga pročitam pa kaj, svi nekad pročitamo horoskop. 10 je moja fizička mana. Mislim, ne znam da li je više to mana ili sam se ja to zabrijala, ali mislim da imam velika stopala, nosim broj 39-40, većina mi 40, ali ja kad dođem u dućan uvijek kažem dajte mi 39 i 40 jer mi je kao 40 onak fakat velik broj, a nije. I jako dugo sam bila iskompleksirana zbog toga u osnovnoj i srednjoj školi, da sam kupovala uvijek tenisice ili cipele koje su onako bile malo tupaste, znači nikad nije išlo to na špicu. Uvijek je moralo biti malo tupasto da bi noga izgledala što manje, što je stvarno smiješno jer ja imam 1,73 m, znači nisam niska i mislim bilo bi fakat smiješno da imam nogu 35, vjerojatno bi se prebacila kako bih hodala. Tako da, bila sam dugo biti iskomplicirana zbog toga, ali ne znam, kad sam biti prestala sam biti toliko iskomplicirana kad sam se upoznala, kad sam počela trenirati rukomet i kad sam se upoznala s curama koje nose broj onak 42-43, onda sam rekla wow, a bilo ih je dosta, onak, okej, ja imam tako malu nogicu naspram vas. I to je bilo sve 10 stvari koje niste znali o meni. Ako vas zanima još nešto, slobodno napišite u komentare ispod ovog videa, ja ću vam rado odgovoriti. Također, ako vam se sviđa ovaj video, dajte mi like.
Subscribe-ajte se na YouTube kanal Foodiona jer to je besplatno, a može biti korisno. I da, to je to. U biti je ovo sad moj zadnji video prije putovanja. Idem sljedeći tjedan na Kubu, tamo ću biti 2 tjedna. Bez brige potrudit ću se da sve snimim i vama prenesem. Mislim da će to biti jedno jako zanimljivo putovanje, drugačije od svih na kojima sam do sada bila. I to je to. Vidimo se u nekom sljedećem videu. Bog!